Timor-Leste livre ona husi moras malaria, mas be tamba foi ainda dau que mabara concentra e hatastolo, pode participa missa nebe presidi husi amo Papa Francisco, inclui estrangeiro na São Paulo, sedau livre husi malaria. Tamba ne Ministério Saúde, hatung ona orientação kalau atividade rega susuk ia area tastolo. Pessoal saúde ne berega susuk Afonso Fernandes Muniz ba estel segunda ne iha tasitolu hateten Timor livre ona husi malaria. Mabe asang rega susuk ne tamba Ministério Saúde hare foi semana tolu liba e mabara konsentra mutuk iha tasitolu inclui estrangeiro sira. Ne informa rega susuk ne basuku rua Komoro ho Madohi, nebe basuku Madohi, iha aldeia rua, Terra Santa no Golgota, enquanto basuku Komoro iha aldeia 12 de outubro. Tempo bahalo atividade ini uhin loron hatona, no atu toloron hira, depende ba população iha aldeia sira nebe determinante. Pessoal saúde ne espera ho atividade rega susuk ne se prevene duni malaria, aturai doben Timor-Leste na fating livre husi malaria. Tuirnia konta uhin ba atividade rega susuk lorong hatona no uma kain nulu resin mak sira rega nebe se continua na fatin to aldeia nebe determinauna. Ita emang tu atene kata Timor libre ona si frisi moras malaria nebe orang hiraknya mak usi partai minister Saudi foti alternatif dane tambah iya momentu ita halo konsentra misa suasan tidak ada presensa memang ambil ita libre nasi moras malaria nebe na usi asing parti Indonesia dia mai partisipasi kala nebe klaten kita sira mai balong morasela nebe tene asa susu gihane tata sira jadinya sira belfila nebe moras ne hela nema udah nema rekomendasinya si organisasi Saudi Mundial memang di halau programnya Biden. Guillermina Franco, STL News.